kunjani sikhuluma ngalelo daba ngakho ukuthi ngoba lento ke ngesintu kuchaza into ehamba kanjani nawe uMabhiya uthi hayi umthetho lo uzwa kamnandi awu madoda sizothini umlaleli ekhaya Sawubona baba kaQanda. Ukukhipha amalobolo kusuke kuhleli abantu abadala abakhongi ngapha nangapha. Le ncwadi le ebhalwayo baba kaQanda makuhlelwi lapho kukhulunywa. Incwadi enibophile. Umshado wokuya esontweni nokuya kumfundisi sokuzenzela mara abantu abadala sebehlangene babhala incwadi babhalela ngapha konkosikazi wabhalelwa kwasala ngapha kini kwasho ukuthi bekhona abantu abanje abakasibani bani bazocela bazolobola kuphelile umfazi wakho nyawuthanda umthetho wamanje ngoba dala ngempela uMabhiya uqinisile uyangilobola mawuthi ungilobola baba kaQanda uyafika uyongigadlaza le uyongishaya uyongenza imikhuba yakho mase sowubona omusha sowufuna omncane soyangikhipha mina uqinisile uMabhiya. Alright angale bathi uqinisile uMabhiya kodwa ke Mabhiya ngisacizelela ngiyamuzwa mama uthi kukhishwa incwadi vele iyakhishwa ikhishwela na angithi kuyabhala ukuthi uMabhiya usekhiphe u500 incwadi phela isho la ukuthi uma sekuseleke inko lathi soke into usuke ngamshado umuntu umqede ngoba kusene process osayihamba kuyasho ukuthi uMabhiya sokhipha inkomo ezongaka manje kusho sekusele ngaka kuyabhalwa bhala lokuthi awukaqedi ukwakulobola izuluthi mtheni kwakulobola okaqedi usaqala kodwa kuthiwa nje emveni kwalo mcimbi sewunonkosikazi usaqala nje awuqedi namalobolo unoqala Bengiqalelani cha ngifuna ukumthatha lo muntu wesifazane ngiyafuna ukumthatha hayi dadawula nithi dad uwabatla fela untsamahadi ngithi amahadi phela ambonisa ukuthi lo muntu ngifuna ukuthi ke ngimfake emagcikeni kamajola ngeke phela umuntu ngimfake emagcikeni kamajola ngingakamloboli hayi dad wena kopanisa mojolo le lenyalo cha lo yena ya go sabatla ke mojolo o ka se ntshe mahadi ho motho ntse re ngisa pela ngisafuna o ntsa mahadi phoso yo wena tate ko wena tshentshamba ngwaneso ke jwa ke kopanong hospital ke na le patient e mentally so a ke khone ho tsa next ka lebaka la hore ke thobela so I discuss with them the problem of the patient so ke tsamaile ke latile di form tsa home then ba tlamele ba di tlatse ba nsokodisitse mohlambane ba di tlatsa ke mohlaneng ba mfonela ba njwetsa hore ke tle ke tlo lata di form I told them hore ke fa I'm at work ke msebetsing a ke no khona ho tswa hona jwale ba njwetsa hore ke tle ke tlo lata patient because patient e discharge ke ba botsa how can you discharge the patient isn't right no bona ha bana information blah 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 I came I give them the information hore why ke sa khone ho lata the patient then re dumellane ke tlamele ke tle ke tlo lata di form ke a tla ke tlo lata di form ha ke fika monana ba njwetsa ba tholang hona jwale ba re bona ha bana information and ha bana hand over so guys ke kopa ho botsa le sebetsa jwang le sena information ya di patient le sebetsa jwang gore ke batla ho tseba gore bana ba thobetseng hona jwale mantse Mape ba sena information ya anything because I know very well Mabhiya umlaleli unenkinga enkulu ngiyabona umlazi wakhe mude kakhulu Mabhiya ungashoni la mamela ima motsama metse radio sesizwile ke ukhala ngani ifunza mametse radio ha re fe number tsa ba mofounetseng ka tsona yebo ngwaneso re fe number tseo tsa bona tseo tsa batho ba ba kopanong bana sikwazi ukuthi nasibathinte sizwe kahle usinikeze information yakho nayigama la le information ya hao e felletseng eno buang ka yona ena o re fe yona le ya mokudi re tla ba founela o tsebe jwala se file Theta FM ba tseba re tshela thupa ngiyabona enjalo ngempela ke mlaleli sibone ke sithola bani ke la ekhanga lesikhathi samanje sikhuluma ngalolu daba kuthini ukuphawula kwakho ke wena usekhaya usemoyeni ubani mkhosana unyala mo shilo ngathi mama masofulela lo daba le ukuthi vali batse bo ga o nyala motho o sontso nyala le bana ba bae ba yezwa nje o right mlawo alright Mabhiya bavumelana nawo bathi right lo mthetho
Yeah. Amufana nengane. Uthi noma ngabe ngiyakulobola ngithi manje sengifuna ukubalekela ukondla lezi ngane engiyithole ezinawe. Hawu. Right. Hayi Maphiya bafethu. Right mlawo. Maphiya isinto asibuyelene esintweni ingane zakwethu. Inselisi- Ingakho nje. Inselisithu. Ingakho nje sekumoshe izinto. Hlasitse ngwana mme. Hopola re nkile bote diputswa batla ba kopana ka dihloho ke ba mosadi ke ba heno ba dula fatshe ba bua taba. Umuntu mawusamukhiphela amalobolo awaka. Ke sona setso se. Ntho tsa di pampiri bile ke tsona tsa sekgowa tsa morauchi. Beside namapampiri. Ake wena watsho se ka la setso. Beside nalawo mapampiri okhuluma ngawo. Ngikhuluma ngendaba yesintu mina ukuthi umuntu mawusamlobolile ngane zakwethu awakamshadi ngisho nale lihamba ngesigaba. Kunesigaba sokuthi ngiqala ngokulobola ngize ngalokho ngize ngalokho. Umshado mfethu lapho khona sengiqede konke sengilobolile sengenza yonke into. Ezinto enjalo. Umunyetsi. Umunyetsi. Uthini wena mna lekhanga ludouble pass siwe lapha kuthiwa ke umuntu wamlobola nje awuke sekungowakho insizwa ziphi la ngabona ngibona ngene omama wakho Wetatekela esibone kwenzakalani la Shodosa Tobias isanibona bafethu dumela bafethu punyela lona bafethu elibangana na jwalo bafethu ehabedi kidumela lwena Tobia once untama 500 or 100 rand amfethu mutho ke msadi ya because into eshodo sabwankana ya sethu asaleyo bafethu sethu sesiteng fela ha ile go garo Tobia listen mamela bafethu ke dula le ngwana heno for 10 years to 15 years ke ntshitse ka sethu ke bua ka sethu ke ntshitse 1000 ne 15 years ke hlokahale ke soka ke etsa ntho e shodo sa ena buang ka yona ho hlae bo diba shodo sa bare ne ausi wena no soka o nyala ko gae by that time Tobia mona ke la taxi mona ke na le matlo mona ke ga di business ngona to next ba fihle ba nke ntho tsa bana baka ba se ba thola next ba ntse mosadi ka kakane ke diqedileng le yena dintho tseo ke thola dintho tse mfethu ke na le motho ke qala fatshe le yena ke motho tse o ntho tse ke sena next but ha e fika sethu lo go thwe ai o no soka o nyalo ausi o no soka ba next mo la polo santse le o le tshiri ya ngwana boru dintho tsa kore o tshoga bana ba ka tshwantse ba safari kana ding ya sethu ke tswena ke re sethu ba fethu sethu ke se sebetsa fela ha o rubua batho ba bang so government e tleng ka yona ke salute ya hore once fela wa ntsha chelete already motho o se le mosadi wa hao hore e protector mosadi wa hao le bana ba hao ke bona ba tlo benefita because ka sethu o benefita rona bo abuti bo ragadi bo ausi bo malome bo ragadi wa nthaloganya government e tleng ka yona ke shapela menana but Leon in a disadvantage kai ke a untsetsa ga dula ga sign as fine ke na le ngoro 2 years 3 years along the line wa tsamaya o dula kae o ba le motho wa ha mo modwanteng le nna ka iso ke ba le motho wa ka ne unsia jolo ha ke na next motho wa bithu ha fika Tobia then ke a qala mfethu ke a ema ke ba sharp mfethu life mfethu ke ba right wa fustan then ke wetsa le ona ke hlokala ha ke hlokala one wa pele wa na tsamileng ke sina next lena o tlo gona o claim right tseo wa kuisa riding e high two unless if government ne kare but e gitlweng hanyana ha ke tsebe ke qala neng hore within 3 months kolobots ha re va register 3 months ya feta then lenyalo ha sa nkwe lenyalo e ka ba betere ka tsela e ba feta setho se sa o solola mona e se gopile bana ba batho ke a le ba feta sharp Maphiya umlaleli uyamuza uhamba nawo ndlawo zonkana ilento kade sisho okay usho ngapha ngapha ehlakisitse ma Dozo ngisho into enjalo ngisho ngathi nami umuntu akaqeda ukumlobola nini seniyahlukana ngendlela ethile enhlukana ngayo wena uyaqhubeka sowuthola umunye umuntu sowuphila naye uzobuya lo muntu lo ya azothi phela wena unkosi athi mhlawumbe ngobe esho lenso manje isho lithi umuntu mhlawumbe ukushiya mina angingakabi kahle empilweni mase sengiyiright empilweni ngoba ngamlobola useyabuya usethi wena phela uyindoda yami shodoza and umuntu uyabuka wangishiya
ngingakami kahle empilweni ngisazama ezinto enjalo manje mase kuthiwa ngimlobolile futhi ushuke iba wrong emasinjalo kanti futhi wrong futhi ukuthi sengiyamlobola manje ngaqeda ukumlobola ngiyadlula emhlabeni sebethi abafowethu cha wena phela lekhaya ushadile walotsholwa sicela usiphumele ngesango ngoba wena bongakafakwa lapho ukuthi manje kuthiwa ke ziyawushaya impela yazo manje iba buhlungu nalapho ukuthi umntana abantu kade somlobolile ethembile ukuthi 15 years kana kuyo azi ukuthi impela masenzo wamakoti impela ngokugcwele kamajola mayeshona ushodaza kuthiwa cha we mama phela umfowethu wagcina nje ngokulobola and nthoke bathi fela we ngakushadi manje ngicela nje ukuthi ngeke uhlale la ekhaya ngicela uhambe awuzingena ngona bathu usothu and nthoke bathi fela mona batena lesenkiyane ya urekile umkhonzi ke yona fela nthoka kana ko monna una owner ditekisi ile businessman asizumlaleli wethu uthini ekhaya nalo udaba sikhuluma ngalo namhlanje ke wena uthini ngalo udaba sibone sithola bani la ekhaya usemoyeni semsazweni le nna ke dumelana le yona a ke re go tshwana le hao ya kerekeng mruti a o busisa a o sainisa fatshe le saina ya tshwana le he ba tlisa malobola hae a ke re malobola hae go ba le bo malome le bona both side ba saina fatshe ba dumelana hore ke mtrea monka itla ba makoti a rona ra dumelana ke yo ngwana rona monke le nna ba mpeile mo lampol la dumelana ho sana ho fa sotlana le ho sadile moruti di blessings tseo tsa moruti ke tsona di blessings tse tswang ho batswadi baka so wa tshwana as long as le di signature fast ke yona marriage certificate sa ka se okay yeah I beganza kwethu hayi asas ngifuna ke sithola babili abathathu sizoya lapha market bese siye ngomeni so bese siloku siqhuba le ndaba amabhenya yabona ukuthi mfana abantu bama nawe yeah kodwa ngiyithandile insizwa leyana noma ifuna ukuthi yona isintu siyarobha kodwa mina ngishilo ngathi asibuyele nesintwini mina ngikhuluma ngendaba yesintu ithengiso ikhuluma ukuthi isintu sokurobha man ngesintu vele bafethu musana ukuthatha into leli fana ukuthi mabhiya usafunda ugrade 1 bese kuthiwa so no grade 12 iyo lento enikhulumayo nini usho wathi wangena esikoleni wafunda usho ukuthi hayi so no matric iyo lento enisho ngoba lo sahamba isikole mabhiya sihamba step by step angeke ukuthi ufuna ugrade 1 kuthiwa so no grade 12 iyo lento enisho nini ukuthi nifuna manje ukujumpela ukuthi umuntu usamlobola sothiwa sowushadile niyajumpa hayi muthu athi leka sidzulana ka ona sasikolo niyajumpa saropa ngeke ufuma ukuthi nomuntu ngobuqanda nje ufuna ugrade 2 kusho une matric kumntanami iyo lento enisho yeah asosho usene matric uqala ungathi hayi ukwenza utlaphi yebo wabona ikemisebenzi yesikolo misela ngokuya esikoleni uqala asale uthasa isikolo shothi manje akathola umatric mamela shothi lento ayiphela ukanda uba grade 2 yeah ilento esho asale uthasa isikolo asina grade 2 no hanga mutsa kutanda utsa isikolo uyile isikolo uxojezekela le grade 2 shoroza uyile isikolo ha ke isikolo ungashintshe izinto uthe wena umuntu osengenile uthe umuntu mabe elobola uyimisele ngokushada so that is why uthi unkosikazi lapho ngishuke noqanda nami efuna ugrade 2 umisele ngokufunda ngisele matric lapho ngithi ngiyajumpa musibukeka bafethu alright siqala ngapha sifuna ukubheka ukuthi abantu kambe la ngithola umlaleli wethu bese siya ngapha etolo sithi ukuthengisa mbijana esiqale la aqala bese siyabuya siyajela ngapha yeah siqala ngapha siqala bese sibuyela sijikela ngapha etolo umlaleli ke ngifuna ukuyizwa kahle le ndaba hayi bafethu awusuyiqahle awutathe uzothitha ke maphi yavuma ukuthi uqanda shothi useneme awusuhlu handle mabe yako akumuqisa ayikaka awuhlu handle ukokelele kaZulu ahlakelwa handle okay ithi ngithola umlaleli wethu ogcina bese sihamba sedwa iya nawe babushodoza ntabi yakithi ikanje le ndaba maphiya haona le banana ba bararo o ratana le bona ba le bararo ebelore o lolobola one of the three yeah two yena if he find out go botse one ba etsang ba o lahla ha ba o lahla ba reng ba ga o sanyala one ha eno change ntwe ha o ntsa lobolo o tswana le ha o kena ka shopong o deposita seta o bolela gore ba se close festering ba lo se bea ka morao bane se sena le monga sona ntwe se depositilwe e sona le lobolo ha o se ntshitse ha bongwanana o mo depositile o kwena mono ha o sa batla next kwa hao o jwalo ngana mme mola ono right ke tsama lo ena Tobias ay o bona tatot le ka simple example man o tlo tsa se yo se bua senge se man interpretation zo le se ke kotsi ya go mona mosotho a sa bua se goa o tle ka simple example
ka seeta ntata re bona ha o leiba ya seeta ebile ba senka ba se beya ka mane ha se sa leyo ho thukisa mongaso sina le mongaso abafethu nifuna ukweqa izinto yilento nizolimala amabhili ungeke umuntu esafunda ugrade 1 nithi usene matric usaludlala ngathi umuntu usaqala nje khane ngene ubona ke urata wena awunathi ke sijike ngaphethe lo mntana masibe ngapha sihlabela phambili ke nohlelo la kumsakazo hamba phambili umsakazo ithethe FM ngalesikhathi ke samanje right ngibheke la bese sithola ababili abathathu bese siye engomeni or siqale ngapha engomeni ke sibone ke masibuye lana ke siqhubeka nohlelo sifuna ukwazi kube ngabe uthini na nalo udaba nganza kwethu ke uMabhiya uthi hayi uqanda ubefuna ugrade 2 nje uyafana nomuntu one diploma manje une degree umntana nami akathathwe endaweni aqashwa akahirwa haka kanda yana le grade 2 ga ka shoroza sinang le grade 1 aqashwa lithu le stupumane le go a batla batho ba ka mosebeletsang o tlo kanda ba kanda at least o tseba ba la Thetha FM ya awuzwe ke impilo namhlanje engazi ukuthi umuntu akeqe adlule ukujamba lokho Mabhiya ngisamile mina lapha bafethu abantu uthi uzothi umuntu masathi imlobolile useshadile ayikho lento leyo nganza kwethu leli ngegaba that's why ngisho mina ngesintu sesizulu ngamanje bangangena umuntu ngesisuthu uzongitshela uqala wenze 1 until ufike la bafethu uqala ngokulobola kube nento ekuthiwa umembeso ngesintu sesizulu usuke kumembeso ungena emsha leli ngegaba usuke kodwa sewungenele manje kuthiwa manje mntana sewungena manje endleleni yomshado bakhathetse lela hlabana babathu shoroza bakhathetse bona bakhutla ba uqwile awulight sebuye kumsakazo hamba phambili umsakazo ithatha FM kuthiwa jampani nganiza kwethu akunankinga kodwa asinamona yeqani manje lo ngempela iKorean ke la kumsakazo hamba phambili umsakazo ithatha FM siyakhuluma la noMabhiya lapha se-off air lapha ke sithi mina ngithi okungcono Mabhiya mangabe ukuthi nithi umuntu once walobola asekunkosazi wakho akuvele ukhohlweke indaba zamalobolana nani akuvele lekuthiwa once umuntu wamshela nje nami ngiyakuthanda uthanda wena ezweni mthatheke kuyafana nalokho kuyafana ngoba sho manje umshelela ukumenzani lo mntwana hayi kodwa hauna utheka ntsangu mamela hauna utheka ntsangu mahadi before mamela ngifuna ukubuza umbuzo umshelela ini lo mntwana awuboni ke wathaqala mroma alitswani mamela skathwatsa ntona le mujolo no uqala khona umjolweni ngithi mina umjolela ukumenzani lo mntwana ngiyabuza mamela umjolelana umntana abantu watseba hakala ma uthi obvious awuna ka bloma ula uthi fela ubusa jo umjolela ini wabona umjolela ukumenzani lo mntwana kana ufuna ukuthi umshade akeyamo manje orumona wona usungafuna ukumshada usukumjolela nje ubunandi akeyamo shole manje skathwatsa mujolo lini no into iqala emjolweni yes iqala mujolo ngeke ngivele ngishade nje ngingazamjola iqala mujolo ngaye ma ke batlo o re dairenyana o khishapa ha ba re mahadi sontsongetse motho o bo etshwantsha la mojolo a ska di tshwantsa okay angethwanisi ke kodwa ngibuza ukuthi umjolele ukuthini lo re ntshane burutu ke la bona because hona batho re nke ngwa jola fela ba tlunyala ya hona batho ujolele ukumithisa nje umntana abantu lomithisa njalo re ntshane burutu re ntshane say no ya umzalise ke kube mnandi emjolweni kube mnandi kube mnandi nizalisana umlaqaze kanjalo nengane ezu2 ezu3 nta ko6 bese uyamshiya uyothola uzodwa umshade yena umlobole isebenza njalo tata awusho ilona ojoli ke umjolela nje kumkhandisa nje abantwana mamela watsiba go betire o sie motho le ne le jola fela e se o sie motho o montsheditse mahadi no not uthi nerijola fela umjola umntana abantu usenethemba ukuthi inkosi yami uMabhiya uthe uyangithanda and I hope yazi maybe lo muntu lo shimo mfana ngembone right mhlawumbe uzongilobola umntana abantu unethemba ngawe kanti wena ufuna ukumzalisa nje ingane ezo4 ngithola liso alithwala buthi hahona munna akekho ngifuna ukujumpa jumpa lo hahona awutheka ntsamahadi
ilo ra ready man ha ona motho ka ntsa mahadi fela lo re awusiyona singutho onyalwa man alright sibona uthi mlaleli ekhaya sikhuluma ngalolu daba ngenza ukuthi uMabhiya uthi cha khona umjolo nje umnandi siqhuba nje isikhathi mina ngithi yonke into iqala emjolweni emjolo angithi manje mawuzomjola bese uyamzalisa lezi ngane uthathathwe ubani mase bajola fela because uborile man mase nje athathwe yimi nalezi ngane ezu4 zonke umntana abantu umtholisezwana wena so uyahamba uyolobola abanye abantu lesibona sithola abantu ke la ekhaya kumsakazi hamba phambili umsakazi thatha FM ekhaya Victoria what's nna ke tlo letsa ka ntho ele tsa la khale wena girl ne ba le ba metsa jwalo ne ba fitla ba ntsha ine le khale ba ntsha jwalo ba tla ntsa ne ba tla te moshimana bona santsa go eletsa a ke tshabele what's a keta a butse o ba tsone se ba hlokahetse ke a tsamaya a yo nyala ngwana na tswang Venda a ke ba tsantsi a go mmate a butso ona bana o soke yena ise msadi for yena kana go mosnyeditse na go mosile bana ba ithu na fem a ba hloka o soka ke telo a le pregnant a butso a ngwana swala na fem butso bo nangu mlaleli ekhaya Mabhiya uthi yena akayijabuleli le ndaba ukuthi umuntu mawumkhiphe uthi ke ukwenze into ebuhlungu seswakhe wakhishelwa lapha kwathiwa yabuya ukampas kanza yabuywa unsanthwa ke tawutlusa umuntu obhloko ukampahlwele ilento ngisho ke Mabhiya ukuthi okay so umyekile umntana abantu kodwa la kuthiwa ushadile naye yabona sho kahle lo sisi lo fanele manje udadewabo uma uthi bade besaphila bonke befanele abuyele asho cha nansi incwadi yamalobolo umuntu wangilobola sho bebezosho ke cha lo amshadile lo wasevenda sho akusunkosikazi wakhe sithi le ndaba lo owamlobola kuqala uyena onkosikazi ma wabona awusiwa ka bathusile o ho jamla wo uzosebetsa kana kwiwo ona omotsha ona o keta o uzosizakala manje ona usayile usashonile ushilo uzowashona ngenxa yokuthi kanti igcine sene depression khathazeka ngapha ntatosanyetse kwana so na tlo thuseya hamla ona mola o keta o ruta ona o keta o hlokomedisa ka ona wena ntate shoroza mme ona tlo thuseya o tlo na tlo hena tlo thuseya man jole hwa le khale ke gola mola o tsena no sobeteng a kere ntate ya molaqaza fela yeah right iyafana nalo kodwa ngisho Mabhiya umntana abantu umjole umzalisa ingane ezu4 bese uyamlaxaza kusafana nalo kumthathe Mabhiya umthathe impela ngoba phela ingane ukuthi umshayela bani lo muntu uma senengane ezu6 zonke ake Tomsiyele imana okankweki man umshayela bani umlankweki man ngwanona kuyamjola fela akayikemisetsa akayena ya hayi kuyajola fela uyamzalisa ngapha pregnant umntana abantu urusa awumphumuzi aqede lapha thola omnye umntwana uphinde umphinde umjolweni hake Tomsiyele ma umuntu selilino owathamanga muntu umlaleli ngifonele ngeWhatsApp umlaleli ekhaya wabila mama ngithetha la wabila uyashisa mawufuna ungifonela ngifonele lapha kulokho njalo alright wengifonele wathi ngivale wengifonele ngeWhatsApp ngicela ungifonele lapha ufuna ungifonela ekhaya 016 023 0351 ngiphinde inombolo 016 023 0351 ngifonele lapho ke lapho kuzongithola kamnandi kakhulu right sisibone ukuthi uthini umlaleli wethu ekhaya ke langa lolu daba ingane zakwethu mina lapho manijamba Amabhiya jambani nalapha emjolweni hawu uzothatha ingane yabantu uyayijola ujolela ubumnandi nje kuphela uyayimithisa uthi thathwe ubani thathwe yimi nangu umlaleli ekhaya usemoyeni umlaleli sabona siyaphela njani no Soma kabili abafani lokuthi nokuthi useganile uma ngabe esalotsholo kokuqala uyamlobola kube ukuthi uyehlukana ngoba usuke engaqhamuzile usuke engathelwanga ngenyongo yakhe isibongo lesi asuke yoganela khona ngoba nengane esuke esengathola lapha elotsholiwe usengayibiza ngesibongo sasekhawukhonini manje ngokwami nje ngisho njalo mfowethu lento esishoke kodwa uhulumeni uthi yena cha lokho kusho yena ngayingeni uthi wena once wamlobola nje sekunkosikazi wakho uthi uyadla phela emnyakeni eminingi uhulumeni ayishayayo
uthi wena ngamanye amazwi uyayidlalela lo hulumeni ugcwele ukudlala lento ayikhulumayo nje imbudane yebo Ezwa ke mabhinda Mabhi uthule manje uthi hey ngathi ushonile. Hayi ke mamethe ke thule. Uthutse jwale ka uhloka etsi jwale mabhi. Ah ke thula ke mamethe. Uyamuzwa umlaleli uthini? Kuqwa hatle nje. Uthi usho lento. Shawufethu uphila ekhaya lethu. Umzule mabhi. Umlaleli uthi mfowethu kusenokwenzeka umuntu usamlobola. Bese avuka ukusa. Akugangele akuchithele khona lapho kulo mlobolo. Athola ingane kaShodoza ebelotshelwa uwe. Kodwa manje bese kuthiwa ke mose ayikhanga unelungelo ukuthi cha zodwa bengikulobola ngoba sengijithele noShodoza ke sengiyakuyeka yazi ngithini ngoba vele bekade engakakushada sengiyakushiya kodwa umthetho uthi umshiyela ukuthini ngoba lo muntu somlobola ukuthi uyakuchithela lapho wenzani hlala naye phansi umakoti wakho lo Umunyithi akayindawo ukuthi uselale noShodoza noma baze bagcina bemithisana noShodoza wena umlobole kwa ha umunyithi hlala naye jolo uqakile bahla umfono hlala naye yayizwa ke indaba so ake sibone sithola abantu ke la ekhaya ke wena ke hlale phansi mntana abantu ukuthi ujolele ufuna ukumlahlela abantu ufuna azojolela abantu wabona azojolela mina hlala naye ngiyamukise kwa hawo ya ukuthi umlobole ya Phela ndimela ngamo ka studio ngamo Shodoza 2 verse 24 ibua ka lenyalo Matthew 19 verse 4 ibua ka lenyalo Mark 10 verse 9 ibua ka lenyalo all right and mapia ngisaselana ngoba ngiyabona ngibona umlayezo ngobhekana le ndaba ikhona nala nangumlaleli khomanya ukuthi le ndaba ikhona ngisho yabona nalo uyasho umuntu wesifazane lo so injalo ngenza ukuthi uma ngabe umabhiya esiza wakulobola uthi umuntu wesifazane mina ngeze ukuhlungabe umuntu wayephethe kahle the time engakangiloboli umnandi wanede wangilobola ubhuti abantu wangiqalela manje wangenzela imihlolo unangi manje usiyabhizi uyachitha wenza yonke lenyakanyaka kodwa ngagcina ke mina ngimiyeka lapho futhi ngasizakala ngoba shuthi abantu kwase kukhona lo mthetho loyo ngabe ngihleli nayo le ndlela lechithayo so usho wona ke lokho manje into esisho mabhi yabona umthetho manje uthini uthi ukuthi uShodoza uyakuchithela once mase kulobola hlala naye ucheating guy lo wakho yabona uhlala naye ufuna uyochithela bani sisi uShodoza mawumkhipha wena uthi ayochithela yipi ingane yabantu Wathona mesihlosela yasakada siqhubile bathu abasha uShodoza wangithithela ngiyamlahla umlahla uthatha ubani umathapela uyochithela ngwana omungu akere unyetse jwale akere jwale ke nsitse mahadi jwale akensa mahadi bare ke unyaka ke linyalo so klamela uri wena awurayina bengichithela ngamiyeka umiyekela bani umiyekela bani hlala naye indoda echithayo le ubani ofanele indoda enjalo wena mangayifuna uthi iye kubani hayi khwatsana tabena Tate Shodoza maybe le ya ruta hore o konke nako o tseba motho man fana la batho ba batla o makatsa Tate Shodoza ha o ka ta o montshetsa mahadi jwalo aba o fetoa jwalo ka mankgoshepe aba etsa ditho tse tswileng tsile mo tla fumana jwale monna ha sa khona ho ikemela kore ha sa khona le o tseba ona ka etsa solution e se le go fela a tswe go motho ke ka ho ba bontate ba sa khone ho diemela ba bang ba jajwa monna mong ha tswa lenyalong kapa ausi mong ha khutlile lenyalong a re hae ha ke a khona kore ho bima ba bang ba mo jaja man hae wa utswile wa o samamela ba sa tsebo re ntate bohloko ba setsa uzofe ubekezele lo muntu aza kubulale untso ithoka bathi ba ithoke ke neilwe uzofe maphe umusho ngempela umuntu uthi akabekezele akhona nje naba usho nakhona ubusho nje lengoma ikhona esesuthini bathini uyithoke uyithoke ke neilwe ithoke usho uthini usho ubekezele ukubekezela umameletse mo fela wacha yeah khona ngoma lapha ubekezele mendweni kumnandi kahlatshelelo umntana abantu ubekezelela into enzima kabi uyozethula una impilo ngwe kineilwe uyithoke mwanaka uyithoke kana ko wacha mo hayi bafethu ibima kodwa ke kuthiwa manje uyasho kuhulumeni uthi bekezela vele ukubekezela ngoba lo muntu ngoba phela uthi uyamlahla kuyafana wena ushadile wena ulahlela ukuthini ntse tsena ngwana mmeka ba ka hopola pinane re nka nako mo tseba ha di batle batho ba tata
ko kena go tseba motho ro go shebe gona ha kwatile ke motho a jwang ha phea jwang ha hlatswa jwang ka go ngwa tseba rena lo etsa dintho wa bona rona batho ba tla o jwetsa bana ba rutileng ga holo re o ska ba wa etsa dipeto o thabile ga holo o ska ba etsa dipeto o kwatile ga holo ya relax man, just relax nkana kwao go bana batho ba jileng diphoso le jena tete shodo se ka le bakalo ba nkile diqeto ba thabile ga holo ona jo wa itshola motho o na no ile ntate a thabile ntate a re fa di 100 ranta a re hira lo hira wa ba mnate ona le tsoba itshola mona bona isane ke a khabatheya man ntona ke yentse ke thabile e mfihletse ke thabile kapo hona le mona le tsena wa itshola o lahlile ngwana batho go bana ona kwatile haholo ona le tsoba mo hopola wa nono ka le bakala nthonya tsenyane fe Mapi ambadi vane sayibheka khona ngikhuluma sesekuye le ndaba omshado ngiyayithanda leyo mshado sigcele nje kakhulu kuya kusinto okudlala indaba omshado yabona khona ingoma khona ingoma ethi ke linyalo akusipapani yabona into uzofuna ukushada mina ngishadanga ngifuna ungipressa ngomshado umshado bafethu into enzima kakhulu ukukhumbula ukuthi mabhiya ngindazo ngilongihlele esintwini okay angali bayakwenza bakwenzayo ngesilungu sabo ukhumbula ukuthi umuntu wamshada mabhiya noma ngingashona namhlanje wena unkosikazi wami kodwa omunye wathi mangabe ushodoza eshona mina ngizohamba ngibuyele kithi ubuyela kini kanjani ngoba phela noshadile kaMajolo unkosikazi wakhona That's ke lento leyo umshado abantu sekunobugebengu phakathi into engekho yabona kudala mfethu sakhulisa ogogo umkhulu kudala ashona ugogo usahleli kaMajolo indati azashonele kodwa namhlanje umuntu hayi ushodoza usashonile uthatha uwenzani makona ngithatha umthwalo wami ngibuyele ekhaya hayi sebethi jwalo ubuyele ekhaya hayi sebethi jwalo wathi batata sholoza hona batho ba etsa mphoso ke tlo sebedisa lentswe la senyesemane hona le batho ba batlang ntho tse perfect na batho bana hana hore ha o kena lenyalong ki o tlatlamela ntho le monna hao kapa mosadi wa hao a be perfect le bona bongkholo ke rata o etsa mohlala ka bongkholo le bontate moholo ba ne ba mamella ha so re ntho tse nne se etsa le tse bohloko ha so re ne ba sa qabana ba qabana jona batho bang ha bona batho shoroza o na itse o tla fihla ka 80 a fihla ka 2 mesong phone o itimme o so molahla kapa o so ngala o le mosadi so re hai e bile nna ke a heso bane wena ha ona nnete o tlo fihla ka 80 o timme phone o fihla ka 2 ntho tse nyane fela o so lahla motho yetatu wa mamella kwa ha o dula ngenda bothi nje ngibuyapi ngibuye ngo2 sengilahlile ba ma ha o tsena tata sholo za ba jwalo hona batho ba lahlela ntho tsenya nampe mo no e mo lahlela go feletswe ke mosebetsi kore abuti wena o nyetse ne a o nyala ho le monate o fumana wa sebetsa di femeng kapa kae ma kholang hantle ha mosebetsi o fela le lenyalo la fela ke le gato ntho ha se le gato lady umuntu ubheke nje uthi yena ke ubheka ubenefit uthando shobuthandwa namhlanje sesibheka ama benefits ene ushebo futhi nathi siyinsizwa ama benefits sinakho lo no khona ubheke uthi lentokazi lengathi iyasebenza kahle lentokazi ingangivusa le hayi uyishela ingane yabantu ngoba ubheke ukuthi ufuna ikuvuse usolahla wani ikuvuse ngempela ingane yabantu ngosama ukuthi akuthatha empela from zero mntana abantu akugeze ushodoza kusasa mfethu somnandi omunye azakufaka nasemsebenzini lapha asebenza khona sasa umshiye phansi ngoba vele bowubheka ukuthi lo muntu bongamthandi ubheke ukuthi ngifuna ukubenefita something kulogele ngoba ngizolethe uyimanager lapha endawana thizeni so mangabe ngingathandana naye uzongifaka esipanini from there ngimshiye phansi obasheba uhlale jwa bahlale phoso yenyane awona ha motho a ka nka qeto ya hore ke a o lahla kapo ke a ngala ke a Yesu o tsebe nthweno ha e nka qeto eno tsatsing leno lo wentse mphoso ka lona dala asithathe le ntwana ntse I plan ke ntwa khala I plan hey ntate ke tla bua ntho tse kgolo ke le monyane mfaka siyengomeni hayi man yabona masawukhushwela umoya hayi Thetha TV mamedi tsa boyisheka sikhona ku Thetha TV ngaliza kwethu uzosibona lolu hlelo uzolibona lapha ku Thetha TV uyahamba nje usesha uthi Thetha TV YouTube lapha ku YouTube awushiyi space awenzi lutho uvela uhlanganisa nje kwakho uthi Thetha TV lapha ku YouTube uzosibona lapho sikhona uzovela lolu hlelo ngaliza kwethu ukwazi ukulalela kahle usawusibhekile ke manje usibona yayibona ke nanga uJumbo la hambisana ke noKhuzani bathi ke nje noma ungavala kodwa umdali wezulu nomhlaba uJehova unamandla ngendlela esimangaliso uzovula ngikhuluma ke nawe into zakho sisavalekile manje khuleka nje wena bese uyacela umdali uzovula akululu utsankole mawutse angithe